في الصحيحين. إذن عندي دنات دم القاء أول ما نزل من القرآن ko adi tippade ka qur'an bawo yewtina nan ibnu abil izzi al-hanafi holli en wa suratu qira'a awwalul munazzali simore iqra den ko kayre adi tippade ko tippi ko fo en andi wonde manna ko hitande capannay den kadi ɗum waɗi وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. إذن سيرة ko udditor ɗum gandal kadi a tawayi ko ɓuri heewde kon e siira no yewta e gande goɗe tawata ɗe jogodira e siira ko honɗum noon waɗi ko tawde dendanangal sariya on koye nder duuɓi nogaye tati ɗin ɗo waɗi siira kadi ko woni yewtude ko jibinede ne laaɗo haa ɓe feƴƴini koye nder ɗum ɗon ɗi duuɓi nogaye tati ɗo waɗi ko ma jogodira ko ma wooɗa ko ma waɗa ko ma yewta fimum ko ma jillodira ko ma natodira. idan arande ko tippi e alqur'an gonɗum woni nafoore andugol rewnindirgol tippale ɗen ka qur'ana tellanɗe jorteji ɗimma tellanɗe ayeje ɗen ka qur'an. min fawaidi ma'rifati tartibati nuzul annaka tudriku hikmata allahi fi tadarruji fi da'wa. no jeeya e naforeji andugol ko honnude tippori ɓurde mawnude nden a anday hikma allah wonɗo e teppidagol doy tellande qur'ana ɗen e noddugol e l'islam ngol ko honno ɗum yaari ko honno feƴƴiri. nde wawi wadde ɗum ɗon kadi mboodi e teppindale maɗen an kadi ka noddugol e diina sa hewti e yimɓe ɓe tawata johal la ya'lamuna shay'an. a anday kadi wonde ko ada toppitede e fiyake diina kan ko al aqida wa tawhid ɗum ɗo ada toppitede e fiyake diina kan fof. lidhalika man dhahara hadha al amr fa huwa mulhid mo hujjini noddangol e tawhid ɓurni noddangol e tawhid o waɗi yewtereji makko ɗin fokka ko ɓurniɗi na yewteɗi fi tawhid ko yewtere muraadi ni tum far'uji tun o wolta fi tawhid ananta ɗum e yewtere makko ananta ɗum e waaju makko aray ko hoñiɗo o mari allah ha ɗum hadihi da'watu rusul falfuru'u kulluha tambani ala al aqidati wa tawhid. calɗi woleteɗi fof huququ zawjayni ko ina ɗum ɗon ko wolete fof e calɗi sariya ɗin ko mahi koye hoore tawhid. si tawhid laaɓali koye dedi ko fof ko taali e sama kala. si goɗɗo juuli ha hontude gite tawi finde makko nden ko ñolde nafay mo nafata. idan hada al amru yajibu an yatanabba lahu almuslimuna jami'an wa khasatan ahlul ilmi minhum e jomiraɓe alluje ɓe no duwande toppitade moƴƴa ko ɗum waɗi ko tippi kon makka fof no jeeya e madeji ko sendidirte kon hakkude madani e makki wonde ko tippi kon makka fof ko fi tawhid woni wolde koko tippi kon madina woni wolde fi ñawoje heddidiɗe ɗen. awwalu ma nazala min alqur'an ko adi tippade e qur'ana fof ala wajhi l itlaq e mbaadi wirlitande huuɓude timmitis qat'an e pellital tajungal miijo haqqille. al ayatul khamsu ko ayeji ɗen joyi al ula arana ɗen min surati l alaq e simore alaqi ɗen. ko koko cheikh ibnu uthaymin tabintinni ɗo wonde manna ko ayeji joyi arana ɗen ka suratu alaq adi tippade e qur'ana fop ala wajhi l itlaqi qat'an hada ma ikhtarahu l jumhur wa hada ma dhahaba ilayhi jumhuru ahli l ilm. ko ɗum ɗo ko ɓuri ɗuɗude e jomiraɓe gande ɓen
woni ka yaari, woni ka kasira, woni ka ilmu tafsir e nder gande yewtuɗen fi nde ɗo hunde. Ko ɗum ɗo woni ko suɓi, ko ɗum ɗo woni ko ɓe yaari, ko ɗum ɗo kadi woni ko hisi kon, ko ɗum ɗo kadi woni ko jisti kon. woɓɓe inni ko adi tippade qur'ana fof ko suratu mudassir, suratu al mudassir, ko ɗum ɗo adi tippade e qur'ana fof. woɓɓe inni ko adi tippade qur'ana fof ko suratul fatiha, ko adi tippade e qur'ana fof ko suratu fatiha. ɓenna fatiha ko laabi ɗiɗi tippi, walaqad ataynaka sab'an min almasani, min hokkima cortewol moftugol ayeji jeeɗiɗi min almasani argol laabi ɗiɗi. o ɓenna o sab'an min almasani ko inde e inɗe qur'ana ɗen, walaqad ataynaka sab'an min almasani, min hokkima wiyeten nden sab'ul masani ɗum ko qur'ana. idan ala kullin woɓɓe inni ko fatiha woni ko adi tippade e corteji ɗin fof ka qur'ana. wa ala kullin ɗiɗo fof ko konguɗi jistuɗi. konngol ɗo konngol woni konngol hisugol ngol, konngol ɗo woni konngol yaakitorangol ngol, wawetengol ngol eggede woole. wa hiya qawluhu ta'ala, ɗen ayeji joyi aka Allah wi ɗon iqra bismi rabbika alladi khalaq, khalaqa al insana min alaq, iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. thumma ɓawa ko ɗeɗo tippi kon fatara al wahyu, wahyu on tagi, wahyu on taƴi acciti arde few, muddatan zaman mo happaka, mo toɗɗoraka lebbi, toɗɗoraka duuɓi. sa inni lebbi ɗiɗi ina hatto jinni e dalil, sa inni hitande no hatto jinni e dalil, muddatan waktu. thumma nazalat, ɓawo ɗum tippi al ayatul khamsu al ula, ayeji joyi arana ɗen min suratil muddassir, e simore mudassir nden. ɗen noon ko konngol Allah ngol ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujuza fahjur. ko an yo suddiɗo ma ɗum suumiɗo, qum immo fa anzir yottina, wa rabbaka joomi maɗa fakabbir mawninamo, wa thiyabaka ɓernde ma nden fatahhir laɓɓinade e kala binde ñolde, wa thiyabaka coñci ma ɗin fatahhir laɓɓinaɗi. thiyabu no wona ɓernde ka ɗengal arab, thiyabu no wona coñci. umrul qaysi inni fa sulli thiyabi min thiyabiki tansuli. inni jaatigijo makko imrul qaysi ko goto e heferɓe jahiliya, ko goto e zamanul jahiliya, hujjinorteɗo ka ɗengal arab. o wi jaatigi makko, si a falama enen ɗiɗo yen sertu, haray ko watta ko ya sortu ɓernde anden e nder ɓernde ma nden fawtoɗa yaltodiren few. amma si a sortali ɓernde ma nden e nder ɓernde anden en watati hedde, ɓayi keka ɓernde am wonɗa. mahallu shahid on fa sulli thiyabi, thiyabi huna bimana qalbi. idan fal qalbu yusamma thiyaban. ɗo kadi no ƴetta wa thiyabaka ɓernde ma ɗen fatahhir laɓɓinande kala findeji suɓuɗi. wa thiyabaka coñci ma ɗin fatahhir laɓɓinaɗi, innen nelaɗo ɗaɓɓira laaɓi ɗin ɗiɗi, laaɓal ɓernde e laaɓal coñci, laaɓal nder e laaɓal gundu e kene. ɗi ɗiɗi noon ɓe ɗaɓɓira ka aya ɗo.
warrujuza sanamuji ɗin fahjur tajoɗa. ma getto Allah on fahjur tajoɗamo. ari fa fi sahihaini sahih al-bukhari wa muslim no ko feltetogol sina ɗum si wiyama sahihaini ɗe gandi ko sahih al-bukhari he no woodi siha hara wona ɗeɗo kono si wiyama sahihaini hay hunde fandetake si wona sahih al-bukhari e sahih. si wiyama fi sahih hara hay hunde fandake si wona sahih al-bukhari. si ɓenni wa fi sahihi haray ko sahih al-bukhari. ɓenni wa fi sahihain haray ko sahih al-bukhari e muslim. siko imam muslim tum ɓenne wa fi sahihi muslim ɓennata wa fi sahihi alaman ala alkitab. si woni alaman ala alkitab wa sahih al-bukhari. wa thammata sihahun ukhar sahih ibn sakan sahih ibn hibban sahih ibn khuzaimata sahih sunan الترمذي sahih الجامع للترمذي. فهذه كلها تسمى صحاح ولكن الصحيحين إذا أطلق قصد بهما البخاري ومسلم. أن عائشة كويتا نيني عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي يفتق الوحي كلا كنيني عائشة في اللي يفتق الوحي هريكو مرسل. هريكو مرسل أي قد نفوكي هكو دماء بين الادو goɗɗo no fukki hakkunde maɓɓe ene laaɗo ɓay ɓe tawanoka fuɗɗode wahyo. ɓe tawanoka fuɗɗode wahyo hari ɓe jibinaka tode ka wahyu fuɗɗoto hari ɓe jibinaka. ka wahyu fuɗɗoto hari nene Aisha jibinaka. kala ko ɓe filli haray ɓe fukki goɗɗo imma baɓe maɓɓe imma sahabajo ko ara ɓe nani ronɗon o tigi yetiɓe ɓe fukkinimo ɓe maki ɓe filli tum. مرسل الصحابي مقبول إجماعا عند أهل الحديث. صحابة سوادي حديث مرسل وننري صحابة جو ماكي نلادو ماكي يفكني يوتي هرين جبا إجماعا. لأن العلة في رد المرسل هو كوننا لا نعرف من الذي سقط. أما إذا كان ساقط صحابي فالصحابة كلهم مقبولون وبساتهم مطوية عن الجرح والتعديل فكفاهم تعديلا أن يكونوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك من الظلم أن تقول فلان من الصحابة الثقة هو أكبر من الثقة. إنه قال صحابة جكاري جنوني كفار جرنو هو أكبر من كلمة ثقة. وغاية التعديل عنده أن تقول هو صحابي. سأني كصحابة جاري تعديل حتى قدون حتى أكبر من الثقة وأكبر من ثقة ثبت وأكبر من أمير المؤمنين في الحديث وأكبر من حجة وأكبر من إمام فوق كل تعديل الصحابي. إذا نين عائشة أكتي حديث دو في بدء الوحي فتق الوحي قالت أماكي حتى جاءه الحق أي كيوتر تجانه حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. ها gonga on aribe sifana den no wawi on fuddori hadis juutudo kono yewter nden taki hunde kaari wadi warri non hatta ja'ahu al-haq. ha gonga on ari nelaat wa huwa al-Qur'an wa huwa fi ghari hira. tawi be ka fammere wiyetende haari ghari hira. فجاءه الملك ملائكة جون أريبة للملك فجاءه الملك ملائكة جون أريبة منك جبريل فقال وي اقرأ جنگ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يواتا جنگ ده يونا جنگو يعني لست أعرف القراءة مي أنداك ويتي جنگو قل. وهنا تدركون أن الشيخ ما قال لست أعلم القراءة دوانو ثم كده فقال اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست أعرف القراءة. كنو باي لست أعرف القراءة كونغول شيخون ما أنا بقارئ كدون دون نلادو ماكي بأدي كو نلادو ماكي كون بودي حقو نلاني ديدي بفردو نكو نلادو ماكي حتى لا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أسهله عندنا. لست أعرف القراءة من عندك يتجنغل فذكر الحديث نسمع جنتي حديث كو هدتي كون حديث ونقول نلعب بواتا جنغل بواتا ويندو هذا فيه إشكال.
هذا فيه إشكال فيه كغزوة خيبر أيوني بجنغنا بنام جنغول باتكورندو جنغو انتوي نلاد ماكي دو جنغو دون دو هذا أشكال على العلماء نلادو أندي أتوي بوي دو holli ɓe wawi jangude ko windi kon ɓe andi ko ɗum windi ɗon wa huwa ummi al ummi huwa man la yarifu al qira'a wala al kitaba man la yarifu al qira'a wala al kitaba ɗum ɗo woni ha goto e karmokoɓe kummaluɓe malikiyankeɓen windi deftere mahu ummiyati nabi sallallahu alaihi wasallam montugol human binne yagal nelaɗo ngal montama nelaɗo wawno jangude ko windi woɓɓe yaltini imamum e dina woɓɓe waɗimo fasikijo woɓɓe waɗimo bidayankejo ibnu hajar inni ko woli ko tungarɗaki kana sunniyan salafiya hono saabu ko woli konngol ɗo konngol e faalamo riwde ko woni le on karmokojo ko abou walid il baji ousmane bni khalaf bni daoud sharhu ɗo muwatta imam malik innitiri nde al muntaka o adi taw o sharhi al istifa yani e mujalladu jiɗuɗu ɗi 14 njani yimɓe ɓen wulliti inni famotaka o watti nde e muntaka mujalladu 6 idan o inni wonde human binne yagal nelaɗo ngal riwama montama woɓɓe yaltinirmo e dina saabu ɗum ibnu hajar inni na ella no wawi wonde deññande allah waɗani ɗum ɗon nelaɗo mujisatum min mujisatihi deññande wona kawaseji nelaɗo ɗin tabintinayi ɗi annabaku maɓɓe ngun ɓe jangali no windirte ɓe ekkitaka janngugol ko winda ɓe wawa yiide ko windi ɓe anda ko ɗum ɗo windi ɗon ɗum ɗo kadi woko mujisa ɗum ɗo riwodira e annabako fos ha ɓe wiye ɓe yalti e dina ha wiye abul walidil baji wona sunnayankejo ha o wattide e ahlul bida la sunniyun salafiyun qoh tigi tigi woni masala on ko masala khilafiya laysat bihajatin ila tafsiqin wala ila tabdi'in qala ibnu hajar yumkinu an takuna mu'jizatan lahu ara ɓe andi no wawa wonde kadi ara ko jibril ari inni he mouhammadou diwigol ɗum ko ɗa o diwi ɓe tappo ɓenna ko ɗa diwɗa fiyon ɗum ka isra e miraj waɗa ɓay ɓe arti makka ɓe inni ɓe royrama ɓeya yetti ɓenni yoɓe sifanoɓe baytul maqdis no wayi nelaɗo ha hande ɓuuray fiyankeɓe fo nonde nelaɗo yaltali yahali baytul maqdis ɓenna yoɓe sifani jibril ari addi suura on timmuɗo tis yeetoɓe gila ɗo heeɓi ɗo ko ni woniri yeetoɓe hunde kaari no ka sengo nano hunde kaari no ka sengo ñaam ndiyan no wodiri sengo kaari nelaɗo sifaniɓe yahuɓɓen sifanako ɓe andano tode baytul maqdis teggonga eko ɗum woniri idan ɗum ɗo kadi hawnaki nde wonta mu'jiza nelaɗo maki ma ana bi qaari mi wata jangude wonirgol ñandego nelaɗo jangi ko windi ma ɓe jooɓike ka windi riwata ngol ɗo konngol ko nden ñande ɓe woli fa dakara al hadith wa fihi juli e nder hadith on summa qala refti o inni kanko jibril iqra bismi rabbika alladi khalaq ila qawlihi allama al insana ma lam ya'lam wa fihi ma عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر وفيهما عليك صحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم عن جابر كويتا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وندى النبي جماكي وهو تيكم بك بماكة
yuhaddisu ɓe yewtude an fatratil wahi e zamanu mo wahi on tagi o ngimo ɓe wi'i bayna ana e nder komi woni kon amsi miɗo yaha bayna ana amsi e nder komi woni yaade kon ida sami'tu sawtan tami nani hito min assama iwrugo ka sama ɓe waɗi toɓɓe tati hollugol goɗɗum montama ɗo ka yewtere tawi ɓe haton jinna e mum e nde nokkure ɗo ɓe monti ɓe ƴetti mahallu shahid on tun ɗum ɗo dagantako si wona gando anduɗo firo ka hattata anduɗo firo ka fuɗɗitoto digi wota o kupu yewtere nden ka nde kupetake wano yewtere arde haray nde mari illa sa addi ko adi illa on kon haraya bonni yewtere nden wano si goɗɗo ari ɗo janngani en wonni wal asr inna al insana la fi khusr o ƴetta yeru ɗum ɗo tumi yayon o taro naqulu hada la yajuz limaha li anna thammata istithna ɓay goɗɗum no ittita sella daragol ado ko ittitako ɓay non ɗum noon ko gandal ɓe inni sellata ƴettugol ɗe qur'ana yeru haaju mum sellata ƴettugol ɗe sunna yeru haaju mum si wona gando anduɗo ka yewtere daroto tawa yewtere yeesore nden lorrata ɓawore nden hay hunde angal wondugol ɓawore nden e yeesore nden lorrata ɓawore nden e fiɗo hay e hunde si wona ɗum haray wata dagade ɓe monti ɗo seeɗa tawde ɓe hendike ko ɓe haton jinni ko ɓe andi ka darete ɓe andi wondemanna ko woni ko yeeso lorrata yeru nde nde ɓe jetti ɗo hay hunde fa dakara al hadis ɓe janti yewtere nden wa fihi tayno e mayre fa anzala allahu taala allah on tippini ya ayuha almudassir ɗum ɗo ko waɗi ɓe addi o fillayeji ɗo ɗiɗi fillaye wonɗo ka sahihayn mo neni aicha fillani en on e badu'ul wahi ka suratu alaq tippi ɗon ayeji ɗen joyi ɓe ƴetta kadi hadis wonɗo ka sahihayn mo jabir filli ka mudassir tippi ɗon nelaɗo no yewtude wonde manna ɓay alaq tippike taƴande waɗuno hakkude ɗon han ñande goo hiɓe yaha ɓe nani goɗɗo no ewnoɓe ka sama ɓeɗo ɓe yewti ɗon yewtere juutunde ha ɓe yewti wonde ɗeɗo ayeji tippi ɗum ɗo holli wonde ko ceerno o wi kon ko adi tippade e qur'ana ko ayeji joyi arane ɗen ko hikkiti ɗon ko ayeji joyi arane ɗen ka alaq ko hikkiti ɗon ko ayeji joyi arane ɗen ka suratu almudassir wa thammata ayatun wono ɗo ayeje yuqalu fiha wi'ete e majje no wi'e e majje awwalu ma nazal ko adi tippade kono sa yii karmakojo e defte yewtede fi ulumi alquran ma defte yewtede fi tafsir no wi'a wonde ayeje kaarije ko adi tippade wal muradu awwalu ma nazala bi i'tibari shay andu o faandaki ko adi tippade few haray ko faandi ko adi tippade e mas'ala kaarijo ko adi tippade e ñaawore kaarire ko adi tippade e hunde kaarire andu ada gongol ɗon si wolama e ayeje hara wona e iqra andu ko faanda ko adi tippade e hunde andande wona ko faanda ko adi tippade few ɗum faltodiri wa thammata ayat no woodi ayeje yuqalu fiha wi'ete e majje no wi'ede e majje awwalu ma nazala ko adi tippade kono wal muradu ko faanda awwalu ma nazala ko adi tippade bi i'tibari shay'in muayyanin e dartirgol hunde toɗɗande andade fatakunu awwaliyatan muqayyada ɗen ayeje ɗon wona adiɗe tongade ay adande tongade na adande accitade adale accitade ɗen ko suratul alaq e suratu almudassir amma ko wedditi kon kala ko ari awwalu na yonginno hada akhta'a goɗɗo ara nayi awwalu ma nazala kada inna la akhta'a awwalu ma nazala huwa suratul alaq wa suratul mudassir la huwa ma qala laka awwalu ma nazala mutlaqan innama huwa awwalu ma nazala muqayyadan ko adi tippade e zamanu kaari ma nokkel kaari ma e ñaawore kaari ma fi hunde kaari ɗum ɗon kadi no waawi no woodi no wawi watti ɓe inni en ko sakkiti tippade kene ɓe inna ko sakkiti tippade ko alyawma akmaltu lakum dinakum
yiyen kadi ko sakkiti tippade ko ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah ay ko bi ittibar ko sakkiti tippade e ñaawoje ɗen al yawma akmaltu lakum dinakum ko sakkiti tippade fof ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah riwidiral ala wawi wiide ko sakkiti tippade ñaawore kaarire ko sakkiti tippade nokkel kaari ko sakkiti tippade fiyake kaarijo haray ɗum ɗon naayo ɗurnodir ko cenɗe sirtuɗe mislu hadis jabir sifa won hadis mo jabir filli ka sahihayni radiyallahu an anna aba salamata ibna abdirrahman o wiyeteɗo aba salama ɓiɗɗo abdirrahman sa'alahu o landike mo ayyul qur'ani an unzila awwal ko honɗum e qur'ana on ada tippinede qala jabir inni mo jabade aba salama ibna abdirrahman o wi'i ya ayyuhal muddassir ko ɗum ɗo adi tippade ko ɗum jabir ko sahabajo ne qala abu salama umbitu annahu mi yetama dey wonde ko adi tippade iqra bismi rabbika alladi khalaq faqala jabir la ukhbiruka illa bima qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi wolanadima si wona ko nelaɗo maki min koko nelaɗo maki komi yetima qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wonde nelaɗo maki jawartu fi hira mi kawtiri e hira ay mi ufinike hira mi woni hira falamma qadaytu jiwari habattu فذكر الحديث بيمي هني أفنان دي أندن كوتال أنغل ونان دي أندن حبطو مفكي فذكر الحديث بجانت حديثهم أي نجود وفيه جلي ندر حديثهم فأتيت خديجة مئري خديجة جانت ناننجي سو موجة ميونينو كالكاري مدومي دون بيمي تميني دومان دي أندن مفكي yewtere no bili ɗon woni ha mi ari nene khadija fa qultu dassiruni wa subbu alayya ma an barida suddelam hebbolla ndiyam ɓuɓuɗam wa unzila alayya ya ayyuha almuddasir on sumaka mi sudda ɗum tippiyan ya ayyuhal muddasir ko ɗo kadi ƴetta faɗɗa ɗo hibbete ndiyam faɗɗa ɗo hibbete ndiyam giila ɗo hibbete ndiyam ɓe nadde ndiyam si ɗum waɗi wata innu men ayna dalil si goɗɗo yani men addi ndiyam e bogon wata ayna dalil ala hada la natika bi dalilin illa anna annabiya qala li khadija dassiruni wa subbu ala ra'si ma an baridan amma noon si men inni men ƴakka e goro men tutta e makko yumkin an tas'alana ani dalil on suma ɗeɗo ayeji tippi kono so daari nde soggande ɗo e landoto kon ɗum fukkinnoɓe to kon ɗum waɗuno ka hira ha ɓe dogi ton ɓe arti ka suudu ɓe ari ɓe wooli ɗi konngudi ɗi ɓe wooli iqra kon to tippi ka hira mudassir kon to tippi ka suudu en inna ɗo jabir e wi'uɓe wonde ko adi tippade ko iqra yani e abou salamata ibnu abdirrahman ko faami kon lotodira ɗiɗo ɗiɗi lotodira ay jabir ko faami ɓayne laaɓe sifike faɗɗede yanugol maɓɓe ka fammere yewugol maɓɓe to yewtugol ka suudu wiya suddela tippi o faami ko ɗum adi tippade kono ala e nder hadis on ko ɗum ɗon adi tippade o miiji soggande nden holli ko ɗum adi tippade ila qawlihi warrujuza fahjur fa hadihi l awwaliya nde arande ɗo allati dakaraha jabir radiallahu anhu nde jabir janti bi itibari awwalu ma nazala bada fatrati lwahy ko dartugol ko adi tippade ko ɓaawo wahyu on taƴi ay ɓaawo wahyu taƴi acciti arde ko adi tippade ɓaawo ko taƴi ko gonɗum ko mudassir ayeje ɗen joyi ka mudassir aw awwalu ma nazala fi sha'ni risala
maɗum ko fandi koko adi tippade fiyake nelal ngal yamirede yo waɗu hunde kaari ɗa ko igraɓe wiya kono dow ko ɓe inna fa anzir ay ko adi tippade e yamirgol nelaɗo ɓe yottindina ko mudassir ma innen ko adi tippade ɓaawo wahyu on taƴi ko mu dassir aljamu awla min attarjih moɓugol no ɓuuri moƴƴude innugol ko hunde kaari ɓuuri sellude e hoore hunde kaari innen ɓe fof hiɓe mari gonga oɗa ko fandi ko ɓaawo wahyu taƴi ko adi tippade ma ko fandi ko wonde ko adi tippade e nelal nelaɗo ngal ko ɗum ɗo li anna ma nazala min surati iqra sabata bihi nubuwata nabi o tawde ko tippi kon e suratu iqra tabitiri sabatat bihi tabitiri sabu ɗum ɗon nubuwata nabi annabaku annabijo ngun sallllahu alayhi wa sallam wama nazala min surati almudassir ko tippi kon e nde ɗo simore sabatat bihi tabitiri sabu muɗum har risala nelal nelaɗo ngal fi qawlihi qum fa anzir wa lihada qala ahlul ilm ko ɗum waɗi si jomiraɓe alluje ɓe wi'i inna nabiya nubbi'a bi iqra annabijo waɗirama annabi nelaɗo waɗirama muhammad waɗirama annabi bi iqra simore iqra nden wa ursila ɓe nerira bi almuddassir nde ɗo simore idan linaqifa ala hada salli llahuma wa sallim ala nabiyina muhammadin wa sallama tasliman kasira o kaydi mo kala suɓa ko winda yandi den faala yo moƴƴere nden ndumo ara e serdiramo karaji Yeah.